अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बैंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मिराज हबीब। प्रोग्राम में पाण ज़िक्र कंदासीं हिन वक़्तु जेका मुल्की मुआशी तोड़े सियासी सूरत हाल आहे उन बाबति 6 अक्टूबर खां अॻु अहिड़ी का बि ख़बर साम्हूं न हुई त हुकूमत खे को ख़तरो आहे या मुल्की सूरत हाल हिकु भेरो ॿीहर ॿुॾतर जो शिकार थी सघे थी या उन तरफ़ सूरत हाल वञे पई। हा, महांगाई बाबति कुछ ख़बरूं अहिड़ियूं हुयूं जंहिंजो ज़िक्र मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते थींदो रहंदो हुयो, पर 6 अक्टूबर ते उन ISPR जी प्रेस रिलीज़ जंहिंमें इहो तय कयो वियो हो त DG ISI तब्दील कयो वियो आहे। उन खां पोइ सूरत हाल मुसलसल असांखे तब्दील थींदे नज़र अचे थी। हिननि चंद ॾींहंनि में असांखे इहो नज़र आयो त महांगाई जो हिकु वॾो तूफ़ान आयो ऐं जेको हिकु पेज हुयो उन जे हवाले सां बि मुख़्तलिफ़ थ्योरीज़ मुख़्तलिफ़ ख़बरूं साम्हूं आयूं। PDM पारां बि एहतिजाजी तहरीक जो ऐलान कयो वियो ऐं उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारां बि महांगाई ख़िलाफ़ एहतिजाज जो सॾु ॾिनो वियो। ही पार्टियूं महांगाई को पहिरियों दफ़ो न आहे थी या अहिड़ी सूरत हाल असांखे पहिरियों दफ़ो नज़र न पई अचे। हिन हुकूमत में ईअं केतिरा ई भेरा थी चुको आहे, पर हिन वक़्तु जेको ही ऐलान कयो वियो आहे, एहतिजाजनि जो सॾु ॾिनो वियो आहे, उन जे पुठियां जेके असुल सबब आहिनि, असुल कारण आहिनि, उन्हनि ते पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं। पर उन खां अॻु पाण ॻाल्हाईंदासीं जेको हिन वक़्तु अवाम जो सभ खां वॾो मसइलो आहे महांगाई, जंहिंजे बारे में मुसलसल जेके ख़बरूं अचनि पियूं उहे कंहिं बि तौर ते कंहिं बहितरी जूं ख़बरूं साम्हूं न पियूं अचनि। अॼु हिकु भेरो ॿीहर इहा ख़बर बि साम्हूं आई आहे त बिजली जी क़ीमत में हिकु भेरो ॿीहर इज़ाफ़ो कयो वेंदो ऐं तक़रीबन 2.5 रुपया फ़ी यूनिट में जो इज़ाफ़ो करण जी तजवीज़ साम्हूं आई आहे। उन जो इम्कान हिन वक़्तु ज़ाहिर कयो पियो वञे, जॾहिं त ॿिए पासे IMF सां पाकिस्तानी वफ़द जूं जेके ॻाल्हियूं हलंदड़ आहिनि उन बाबति बि के सुठियूं ख़बरूं हिन वक़्त ताईं साम्हूं न पियूं अचनि ऐं IMF पारां पाकिस्तान खां तफ़सील घुरिया विया आहिनि। डान अख़बार जी रिपोर्ट मूजिबि जेको ख़र्च कयो वियो ख़ासि तौर ते कोरोना वायरस जी सूरत हाल दौरान जेको IMF फंड पाकिस्तान खे कयो तक़रीबन 1 अरब 40 करोड़ डॉलर जे लॻभॻि, जंहिं बाबति पाकिस्तान पारां 1200 अरब रुपयनि जा तफ़सील IMF खे फ़राहम पिणु कया विया आहिनि। हिन वक़्तु जेका मुआशी तौर ते सूरत हाल आहे उहा वेतर ॿुॾतर जो शिकार थींदे नज़र अचे पई त साॻिए ई वक़्त में FATF जूं वधीक पाबंदियुनि जो ख़दशो बि हिन वक़्तु साम्हूं आहे ऐं उन जो इम्कान बि हिन वक़्तु ज़ाहिर कयो पियो वञे ऐं उन सां गॾोगॾु इहे ख़बरूं बि कुझु ॾींहंनि खां गर्दिश कनि पियूं जॾहिं खां हीअ सूरत हाल पैदा थी आहे। ख़ासि तौर ते नून लीग जेको मोमेंटम हिन वक़्तु वरितो आहे, अॼु बि नून लीग जो इजलास थियो आहे ऐं इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त सुभाणे खां वठी वॾनि एहतिजाजनि जो सॾु ॾिनो वेंदो ऐं अगरि सूरत हाल हुकूमत जे हवाले सां ख़राबी तरफ़ वञे थी त नवाज़ शरीफ़ मुल्क में वापसि अची सघे थो ऐं उन बाबति ख़बरूं हिन वक़्तु गर्दिश कनि पियूं त नवाज़ शरीफ़ शायदि इन्हनि तयारियुनि में आहे त हू ॾे वापसि अचे अगरि हितां जी जेका सूरत हाल आहे उहा तब्दील थिए थी त। उन सां गॾोगॾु पाण ज़िक्र कंदासीं अपोज़िशन जेको मुसलसिल नारो हयो आहे, ख़ासि तौर ते नून लीग वोट खे इज़त ॾियण वारो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका अवामी हुकूमत जी ॻाल्हि करे थी, जमहूरियत जी ॻाल्हि करे थी, त छा इहे जेके सभु मामला आहिनि इहे सिर्फ़ु हिन हुकूमत जे वञण सां, इमरान ख़ान जे घर वञण सां हल थी वेंदा या मौलाना फज़लुर रहमान साहब जेका काल बि ज़िक्र कयो आहे त हिन हुकूमत खे जेतिरो जल्दी थी सघे घर भेड़ो कयो वञे, छा हिन हुकूमत खे घर मोकिलण सां ई सभु मामला हल थी वेंदा ऐं मुल्क जो जेको निज़ाम आहे उन में बि का तब्दीली नज़र ईंदी या सिर्फ़ु इहे सियासी तौर ते सभु पार्टियूं पंहिंजो स्पेस वठण जी कोशिशि कनि पियूं। जीअं ई हिन वक़्तु सूरत हाल ख़राब थी आहे त किथां न किथां एस्टेब्लिशमेंट जे कंहिं पासे खां सपोर्ट हासिल थी सघे। शुरूआत में पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्क में महांगाई जे तूफ़ान जे हवाले सां ऐं जेके अॼु ख़बरूं आयूं आहिनि त हिकु भेरो ॿीहर जेके बिजली जो फ़ी यूनिट आहे उन में तक़रीबन 2 रुपया 50 पैसो वाध करण जो इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे। IMF सां जेके ॻाल्हियूं हलंदड़ आहिनि उन बाबति असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे मुल्क जा मारूफ़ मुआशी माहिर आहिनि डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ज़ाहिर जो इस वक्त हमारे सामने सूरत हाल है और इस पर मुख्तलिफ राय हुकूमत की तरफ से आ रही है और अगर बात की जाए पॉलिसी की तो वो हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। हुकूमत ये बता रही है कि आलमी मंडी में इस वक्त तेल की कीमतें क्या हैं, महंगाई में इजाफा हुआ है कोविड-19 की वजह से और दूसरी वजूहात बताई जा रही हैं। अब क्या कहेंगे जो इस वक्त आम आवाम है उसकी जो हालत है और जो मुआशी तौर पर सूरत हाल है उसके हवाले से? बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं ये आपसे बता दूं कि इस हुकूमत ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो पॉलिसियाँ अपनाई वो नाकाबिल फ़हम है और उनके नतीजे में पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, अमीर और गरीब का फ़र्क बढ़ा है
عوام کی تکالیف بڑھی ہیں، محرومی ہیں، اور ملک کے میں سمجھتا ہوں سلامتی کے لیے بھی خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنی غلطیاں تسلیم کر کے یہ کوشش کریں کہ ہم اصلاحات نافذ کر کے ان غلطیوں کو دور کریں تاکہ معیشت ٹھیک ہو سکے، لیپا پوتی کر رہے ہیں، غلط بیانات دے رہے ہیں، اور اس سے صورتحال اور سنگین ہو رہی ہے اور بحران پیدا ہو رہا ہے اعتماد کا، حکومت کے درمیان اور قوم کے درمیان۔ جو لوگ تو سمجھتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں کہ یہ غلط پالیسیاں ہیں۔ بنیادی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے جو پالیسیاں اپنائیں وہ یہ تھی کہ جو طاقتور طبقے ہیں ان کو مراد دے دیں اور ان کو نوازیں، اور عوام کی قوت خرید کم کریں، ان کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالیں، بجلی کے نرخ بڑھائیں، گیس کے نرخ بڑھائیں، پیٹرول کے نرخ بڑھائیں، بے تحاشا ملکی اور بیرونی قرضے لیں۔ تو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پالیسیوں کو اگر کبھی اس حکومت کو اور اسٹیٹ بینک کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، کبھی نہ کبھی تو وقت آئے گا جب یہ کھڑا کیا جائے گا، اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے جو غلط پالیسیاں اپنائیں اس کا جواز کیا تھا۔ اگر میں بہت زیادہ پیچھے نہ جاؤں، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ جب پینڈیمک ہوا کووڈ-19، تو اس کی آڑ میں پہلا کام تو اسٹیٹ بینک نے یہ کیا کہ شرح سود جو تھی، ڈسکاؤنٹ ریٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس کو 13.25 سے کم کر کے 7% کر دیا، اور بڑا فخریہ کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ کمی ہم نے کی ہے۔ تو پہلے تو ہم اسٹیٹ بینک سے یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کہ کیا پاکستان میں خدا نخواستہ سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا؟ اور اس کے ساتھ ہی جب انہوں نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کم کیا، اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو خط لکھ دیا کہ آپ جو ہے وہ کھاتے داروں کو جو منافع دے رہے ہیں اس کی شرح منافع کم کر دیں۔ اور یہ جو شرح منافع کم کی گئی وہ قانون توڑ کر کی گئی، قانون کا قیمہ بنا کے کی گئی۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 26A، 40A اور آئین کے شق 3 کو توڑا گیا۔ اچھا، اسٹیٹ بینک حکومت بھی پیچھے نہیں رہی، انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم قومی بچت اسکیموں پہ جو منافع مل رہا ہے وہ ہم جو ہے وہ کم کر رہے ہیں، اور تعمیراتی جو سیکٹر ہے اس کے لیے انہوں نے کہا ہم ان کو مراد دے رہے ہیں، پھر ان کو سستے قرضے دینے شروع کر دیے، سستی شرح سود پہ قرضے دینے شروع کر دیے۔ تو اس وقت ہم نے شور ڈالا تھا کہ جناب یہ جو سستی شرح پہ قرضے آپ دے رہے ہیں تو لوگ گاڑیاں خریدیں گے، غیر ضروری امپورٹ کریں گے، پاکستان کا تجارتی خسارہ بڑھے گا، جس کی وجہ سے روپے کی قدر گرے گی، مہنگائی بڑھے گی۔ لیکن حکومت نے اور اسٹیٹ بینک نے پرواہ نہیں کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دسمبر 2020 میں یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ پاکستان کا تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے اور روپے کی قدر پہ دباؤ ہے، تو اسٹیٹ بینک اکتوبر تک جو ہے اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا، دسمبر 2020 سے اکتوبر 2021 تک۔ اور جب یہ ایکشن لیا تو بہت بربادی ہو چکی تھی، روپے کی قدر میں جو ہے مئی سے اب تک جو ہے کوئی 19 روپے فی ڈالر کی کمی ہوئی، تجارتی خسارہ بے تحاشا بڑھ گیا۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو یہ جواز دینا پڑے گا کہ آپ نے اس وقت کیوں نہیں یہ اقدامات اٹھائے، آج کیوں اٹھا رہے ہیں اتنا لیٹ جبکہ تباہی ہو چکی ہے۔ دوسرے کہ جو اقدامات ہیں یہ قطعی غیر مؤثر ہیں، ان کا کوئی خاص اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ روپے کی قدر سے مہنگائی بڑھی ہے، بے تحاشا بڑھی ہے، پیٹرولیم کے آپ نے نرخ بڑھائے، اس کی وجہ عالمی منڈی میں اضافہ کم ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ روپے کی قدر گرنے سے اس کی مالیت بڑھ گئی، حکومت کے ٹیکسز بڑھ گئے۔ تو یہ تو جواب دینا پڑے گا، ورنہ تو اب آپ اس کے بعد IMF سے آپ نے جو باتیں کی تھیں، آپ نے پاکستان کو اتنی کمزور پوزیشن میں لے جا کے ان کے سامنے رکھ دیا کہ وہ جو چاہے ڈکٹیشن دیں، وہ ہم مجبور ہیں اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے۔ تو جو فرینڈس آف پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس کو میں نے کہا تھا کہ یہ 2021 تک اس کے منفی اثرات پڑیں گے۔ اب یہ 2021 آیا تو دوبارہ پھر وہی حرکت کر دی گئی ہے، اور اب پاکستان کو پھر پھنسا دیا گیا ہے کہ IMF سے ہم ڈکٹیشن لیں۔ اس میں ایک جملہ صرف میں آپ کو بتاؤں گا، IMF نے ہمارے ساتھ ریویو کرنا تھا جون میں، تو ہمارے جو ترین صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم معیشت میں اصلاح کر کے معیشت کو ٹھیک کریں گے تو تھوڑا ٹائم دیں۔ انہوں نے کہا جی اکتوبر میں ہم آپ کے ساتھ ریویو کریں گے۔ اس دوران میں دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ معیشت کو بہتر بنائیں گے تاکہ IMF کی شرائط نرم ہوں، لیکن اس دوران میں معیشت کو تباہ کیا گیا، تجارتی خسارہ بے حد بڑھا دیا گیا، روپے کی قدر گرا دی گئی، اور اچھا حکومت ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ظاہر جو اس وقت آپ نے پوری صورتحال ناظرین کے سامنے رکھی ہے، سمجھنے کے لیے یہ بتائیے گا جو اعداد و شمار اس وقت ہمارے سامنے ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ
جو پچھلی 2 حکومتیں تھیں ان سے تقریباً ڈبل کے قریب ان کے، بلکہ ایسا میں کہوں کہ 5 سال جو انہوں نے قرضے لیے اس سے زیادہ یہ حکومت 3 سال میں لے چکی ہے. اور دوسری طرف آئی ایم ایف نے جو کووڈ کی مد میں ہمیں پیسے دیے تھے، جس کے حوالے سے آج ڈان اخبار میں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ اس کے حوالے سے بھی آئی ایم ایف پوچھ رہی کہ وہ پیسہ کہاں پر استعمال ہوا، جو تقریباً 1 ارب 40 کروڑ ڈالر تھا. سعودی عربیہ نے دیے، دوسرے ممالک نے پاکستان کو پیسے دیے. پھر یہ حکومت مسلسل یہ بتاتی ہے کہ ہمارے ملک میں اپنی پروڈکشن بھی کسی حد تک بڑھ رہی ہے. جو حکومت اپنی بات کرتی ہے ٹیکسٹائل کے شعبے میں خاص طور پر، ریمیٹنسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری چیزیں ہمارے سامنے ہیں اس وقت. یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ جو انفلیشن ہمارے سامنے ہے اس وقت، ناظرین کے سمجھنے کے لیے بتائیے گا کہ یہ جو ان 3 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے اپنے ملک میں جتنا پیسہ آیا ہے یا جس طرح سے استعمال ہوا ہے، تو وہ پیسہ جا کہاں پر رہا ہے اور کیوں لوگوں سے یہ سب چیزیں نکالے جا رہی ہیں اور مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. دیکھیے، آپ نے کئی نکات اٹھا دیے ہیں. پہلے یہ بتاؤں کہ اگر آپ بیرونی قرضوں کو دیکھیں تو اس حکومت کے دور میں 3 سال میں جو بیرونی قرضے بڑھے ہیں وہ بڑھے 27 ارب ڈالر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 9 ارب ڈالر سالانہ کے حساب سے اس حکومت کے دور میں بیرونی قرضے بڑھے ہیں. جو اس سے پچھلی حکومت تھی ان کے دور میں 6.9 یعنی 7 ارب ڈالر سے کم بڑھے تھے. تو ان کے دور میں 9 ارب ڈالر سالانہ بڑھے ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہے اس سے بھی کم قرضے بڑھے تھے، جو پی ایم ایل این کے دور میں بڑھے وہ اور کم. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان 3 برسوں میں پاکستان کے جو مجموعی قرضے ہیں ان میں 18,000 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ پچھلی حکومتوں کے دور میں اس سے بہت کم تھا. جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم تحقیقات کریں گے، تو تحقیقات تو کیا کرتے، آپ نے تو تمام ریکارڈ توڑ دیے. جو پیپلز پارٹی نے جس رفتار سے قرضے بڑھائے تھے اور 1 پیسے کی نجکاری نہیں کی تھی، وہ سب سے کم قرضے بڑھے تھے. پی ایم ایل این کے دور میں جو ہے نسبتاً کوئی 2700 ارب روپے سال کے قرضے بڑھے. ان کے دور میں 6,000 ارب روپے کے قرضے بڑھ گئے سالانہ کے. دوسری طرف سے آپ دیکھیں کہ اگر کہیں کہ جی ملکی قرضے وہ بڑھے ان کے دور میں 6,000 ارب روپیہ، اور پچھلی حکومت کے دور میں بڑھے تھے 2700 ارب مجموعی. اور اگر آپ ڈومیسٹک قرضوں کو دیکھیں تو وہ 2700 ارب تھے، اب جو ہے وہ 3400 ارب روپے سال بڑھے ہیں. عوام کے اوپر یہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، عوام کی تکالیف بڑھائی جا رہی ہیں. آئی ایم ایف نے 4.2 ارب ڈالر ہم کو ایکسٹرا دیے ہیں، دوسری قسط بھی آ گئی ہے. اور لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ بیرونی سرمایہ کاری جو گر رہی ہے. اگر آپ یہ پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ جی پچھلی حکومت کو لوگ باہر سے سرمایہ کاری نہیں آتی تھی، لیکن جو سرمایہ کاری 2018 میں آئی تھی مجموعی، وہ 2019 میں بھی اس سے کمائی، 2020 میں بھی اس سے کمائی، 2021 میں بھی کمائی. تو آپ برآمدات آپ کی بڑھ نہیں رہی ہیں. پھر تجارتی خسارہ اگر آپ دیکھیں 3 مہینے میں جو پچھلے گزرے ہیں جولائی سے سپٹمبر، تو ہمیں وہ 11.7 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہو گیا، جو پچھلے سے اسی مدت سے دگنے سے زیادہ ہے. جاری حسابات کا خسارہ جو ہے وہ اس سال میرے خیال سے اب 12 ارب ڈالر کی طرف جا رہا ہے. اور گورنر اسٹیٹ بینک نے ہمیں پھنسا دیا. یہ کہا انہوں نے تھا کہ 2 سے 3% آف جی ڈی پی یہ رہے گا تجارتی خسارہ، جاری حسابات کا خسارہ. اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ 9 ارب ڈالر. اب آئی ایم ایف نے پکڑ لیا ہمیں اور کہا جی یہ تو 9 ارب ڈالر آپ رکھیں. تو 9 ارب ڈالر اگر آپ نے خدا نخواستہ رکھ لیا تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، معیشت چوک ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت نے اور اسٹیٹ بینک نے جان بوجھ کے ایسی سچویشن کریٹ کر دی کہ جب ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں تو کمزور پوزیشن میں جائیں. اگر آپ جون میں جا رہے تھے تو اس وقت تو پوزیشن بہتر تھی معیشت کی، آج تو بہت کمزور ہے. تو یہ جو فرینڈز آف پاکستان کے ساتھ غلطی کی تھی ہم نے، اس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے تھے 2021 تک. ابھی ایک نیا دور شروع ہو گیا جو ہمارے لیے مشکلات کا اور تباہی کا نسخہ ہوگا. اور اگر حکومت کو اور اسٹیٹ بینک کو کٹہرے میں کھڑا کریں، ان سے سوالات پوچھے جائیں، تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. بڑا زیادتی ہوئی ہے قوم کے ساتھ اور معیشت کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب اس میں تھوڑا سا یہ بھی آگاہ کیجیے گا، ظاہر جو حکومت کچھ دن پہلے خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ سیمائی جو ان کا ٹارگیٹ تھا ریونیو کا وہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے. اور اس وقت یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ مزید
اس کو بڑھانے کی تجاویز دی جا رہی ہیں اور آنے والے کچھ دنوں میں اس کا اعلان بھی ہو جائے گا باضابطہ طور پر. ایک تو یہ بتائے گا کہ وہ جو حاصل کیا ہے وہ کس طریقے سے اس حکومت نے کیا ہے, یہ بات اس وقت تک کیوں نہیں بتائی جا رہی, اور ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی اس میں ایڈ کیجئے گا کہ اب جو اس وقت ہمارے سامنے انفلیشن کی صورتحال سامنے, کیا صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیونکہ پرائزز بڑھ گئی ہیں کووڈ کی وجہ سے, جس کی وجہ سے مہنگائی کا اتنا اثر پاکستان میں پڑا ہے؟ دیکھیے پہلے میں آپ سے یہ بتا دوں کہ پچھلے سال بھی آپ دیکھ لیں تو یہ انہوں نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہم نے ہدف حاصل کر لیا ہے. حالانکہ پچھلے جو 3 سال گزرے ہیں, تینوں برسوں میں ہم نے جو ایف بی آر نے ٹیکسوں کا اہداف حاصل نہیں کیے, اور جو ہدف رکھے تھے اس سے 2400 ارب روپیہ مجموعی طور پر اہداف سے کم وصول ہوئے ہیں. تو یہ جو دعوے کرتے ہیں نا, یہ تو ایک سیاسی دعوے, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو فائنل فگر آتی ہے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اہداف حاصل نہیں ہوئے. اب جو آپ نے اشارہ کیا وہ بڑی اہم بات ہے کہ آئی ایم ایف اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے جو ہدف رکھا ہے 5829 کا, تو اس میں سے جب آپ صوبوں کو دے دیں گے این ایف سی ایوارڈ کے تحت, تو جو آپ کے پاس رقم بچتی ہے اس سے تو سود اور دفاعی نہیں پورا ہوتا, تو ملک کیسے چلے گا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کئی سو ارب روپے کے عوام پر ٹیکسز لگائیں, بجلی کے نرخ بڑھائیں, اور جو ہے اس کے بعد آپ کو کئی سو ارب کے جو ٹیکس لگیں گے اس سے ایک اور مہنگائی کا طوفان آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت نے, جو سب سے بڑا الزام ہے ہمارا, کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم 100 دن کے اندر عدل پر مبنی ٹیکس پالیسی نافذ کریں گے, وہ نافذ نہیں کیا بلکہ عوام پر بوجھ ہی ڈالا. پھر آپ نے کہا تھا کہ ہم توانائی کے شعبے میں اصلاحات کریں گے, وہ بھی نہیں کیا. تو اب نتیجہ کیا ہوا ہے کہ 3 برس جو اس حکومت کے گزرے ہیں, اس میں سرکولر ڈیٹ میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 1153 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے, اور پچھلی حکومت کے دور میں جو 5 برس میں اضافہ ہوا تھا وہ اس سے کم تھا, یعنی 1123 ارب. تو جتنا اس حکومت نے سرکولر ڈیٹ بڑھایا تھا 5 برسوں میں, اس سے زیادہ آپ نے 3 برسوں میں بڑھا دیا. تو یہ تو ہم نے پھنسا دیا. اب جو دوسری بات آپ نے کی ہے وہ بہت عام ہے کہ اپنی قوم کو ساتھ جو ہے نا آپ گھما پھرا کے بات کر رہے ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں تو اس کا اثر اتنا نہیں ہے. جب آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی کا دور دیکھ لیں, ایک زمانے میں تو $125 پر فی بیرل پر گیا تھا, تو اس وقت پاکستان میں قیمتیں کم تھیں. آج تو $85 ہے, اس سے بہت زیادہ ہے. تو پہلی بات یہ بات صحیح ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں, لیکن اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہوئی ہے کہ تباہی بربادی جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ آپ نے 3 برسوں میں جو تقریباً 47 روپے فی ڈالر کم کر دیا ہے, روپے کی قدر کو گرا دیا ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ $100 کی امپورٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر 2012 میں, تو اس وقت پاکستان کے روپے بنتے تھے 12,400 امپورٹ پرائس روپیز میں, اس پر پھر کسٹم ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس لگتے تھے. اب اسی ڈالر پہ 17,000 جو ہے وہ 100 بن رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ $1 لاکھ کی امپورٹ پر پاکستانی روپے میں 49 لاکھ روپے بڑھ گئے. پھر آپ اس پر کسٹم ڈیوٹی بڑھا رہے ہیں, تو جیسے جیسے روپے کی قدر گرتی ہے حکومت کے ٹیکسز بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کہنا غلط ہے کہ اس وقت جو قیمتیں پیٹرولیم مصنوعات میں بڑھی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ روپے کی قدر میں بے تحاشا آپ نے کمی کی, جس کا امپیکٹ آ رہا ہے. لیکن دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر جتنا اضافہ انہوں نے کیا ہے یہ تباہی اور زیادہ ہوتی, مگر انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو پیٹرولیم لیوی تھی اس کو کم کر دیا ہے, اور دوسرا کم کیا ہے اچھا اس میں کوئی ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائے گا کہ کیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائسز بڑھی ہیں اس کا ایفیکٹ اب لاگو ہو رہا ہے یا وہ ابھی تک آنا ہے پاکستان پر؟ دیکھیے میں نے آپ سے یہ بتایا کہ انٹرنیشنل پرائسز میں اس کی وجہ سے جو اثر آیا ہے وہ بہت معمولی ہے. میں بار بار ایک ہی بات بتا رہا ہوں, دوبارہ سے بتا دیتا ہوں. اصل جو قیمتیں میں ہمارے یہاں بڑھی ہیں, تباہی آئی ہے, وہ روپے کی قدر میں کمی کی آئی ہے, کیونکہ وہ وہاں سے بڑی تباہی آئی ہے. بیرونی جو اضافہ ہوا ہے اس کا امپیکٹ بہت کم ہے. اصل کا امپیکٹ یہ ہے کہ آپ نے ڈالر کو کے مقابلے میں روپے کو گرایا ہے, تو آپ کی درآمدی جو مالیت ہے وہ بڑھی ہے. لیکن جو چیز میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اتنے زبردست اضافے کے باوجود ابھی آپ کو مزید یا تو اضافہ کرنا پڑے گا بجلی کے نرخوں میں بھی, اور پیٹرولیم کے نرخوں میں بھی بہت اضافہ کرنا پڑے گا. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں, انہوں نے 610 ارب روپے رکھا تھا پیٹرولیم لیوی کا, یعنی 50 ارب روپے سال ان کو وصول کرنا تھا. لیکن روپے کی قدر گرانے سے مالیت اتنی زیادہ بڑھ گئی اور روپے جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت اتنی بڑھ گئی
کہ انہوں نے 50 ارب سالانہ کے بجائے یعنی 3 مہینے میں 150 ارب کے بجائے صرف پیٹرولیم لیوی لی ہے 40 ارب کی. تو 135 ارب کا یہ جھٹکا ابھی لگا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مزید نہیں بڑھاتے تو آپ کا بجٹ خسارہ بے تحاشا بڑھے گا. تو یہ جو آئی ایم ایف نے ہمیں ایکسکیوز کر رہا ہے, ہمارے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے, جس میں ہم نے خود پھنسایا ہے, وہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ نے تو اتنا زیادہ آپ کا بجٹ خسارہ بڑھ رہا ہے, وہ کیسے آپ پورے کریں گے. تو پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں, اس کا زیادہ تعلق جو ہے روپے کی قدر میں کمی ہے, جو کہ اسٹیٹ بینک نے گرائی ہے, غیر ضروری طور پر گرائی ہے. غیر ضروری طور پر آپ نے جو ہے وہ امپورٹس کی ہیں, شرح سود کم کر کے جو ہے بے تحاشا امپورٹس ہوئی, گاڑیوں کی خریداری بڑھی, جس سے تجارتی خسارہ بڑھا, اور روپے کی قدر گری, جس سے پیٹرولیم مصنوعات میں فرق پڑ رہا ہے, اور ابھی اور بڑھے گا. ابھی روپے اور جو ہے نا پیٹرولیم مصنوعات میں یا تو یہ گرائیں گے یا کئی سو ارب کے ٹیکس لگا کے بجٹ خسارہ بڑھائیں گے. تو یہ بڑی سنگین صورتحال ہے. ہم نے پھنسایا ہے اپنے آپ کو آئی ایم ایف کے چنگل میں جھانکے, اور اتنی کمزور سر اس پوزیشن سے میں. اب کیا امید کی جائے اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے ظاہر ہے, جو کچھ دن پہلے خبر سامنے آئی 330 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ اور بجلی کے نرخوں میں مزید اضافہ جو آپ بھی اس وقت بات کر رہے ہیں, تو کیا جو اس وقت چھٹی قسط پاکستان پر آ رہی ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے عوام پر؟ نہیں دیکھیے, بات یہ کہ وہ تو آپ کو پیسہ 1 ارب ڈالر مل جائے گا, کوئی بڑی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو شرائط ہمیں ماننی پڑ رہی ہیں, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو معیشت کی صورتحال ہے اس میں جب آپ آئی ایم ایف کے سامنے بیٹھیں گے یا بیٹھے ہیں تو آپ تو اپنا کیس دفاع ہی نہیں کر سکتے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب آپ کا بجٹ خسارہ بڑھ گیا تو آپ کئی سو ارب کے ٹیکس نہیں لگائیں گے تو بجٹ خسارہ کیسے کنٹرول ہوگا. وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے سرکولر ڈیٹ آپ کا بے تحاشا بڑھ گیا تو اگر آپ بجلی کے نرخ نہیں بڑھائیں گے تو یہ کیسے کنٹرول ہوگا. تو حکومت کے پاس جواب نہیں ہے. تو اس وقت جو ناکامیاں ہیں, میں جو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں, اس کو آئی ایم ایف کے کھاتے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے معیشت کو اتنا تباہ کر دیا حکومت نے اور اسٹیٹ بینک نے کہ آپ آئی ایم ایف کے سامنے دفاع کر ہی نہیں سکتے. وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں, آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو تھوڑا سی مہلت دے دیں. اگر وہ یہ کہیں کہ جناب آپ بتائیے کہ اگر ہم کئی سو ارب کے ٹیکس نہیں لگاتے تو پھر آپ کا تو بجٹ خسارہ بڑھ جائے گا. تو حکومت یہ کہتی ہے کہ دیکھیے جی, ہم نے جو یہ کہا تھا کہ 100 دن کے اندر عدل پر مبنی پالیسی لائیں گے, وہ تو ہم لانے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور ہماری پرائم منسٹر تیار نہیں ہے, ہماری کیبنٹ تیار نہیں ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں جی توانائی کے شعبے میں جو آپ نے اصلاحات کرنی تھی وہ نہیں کی, تو اس کی وجہ سے تو پھر سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے. تو یہ کہتے ہیں جی وہ تو ہم نہیں کر سکتے, جو ہم نے وعدہ کیا تھا ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے جی عوام پہ ٹیکسز لگائیں, بجلی کے نرخ بڑھائیں, پیٹرول کے نرخ بڑھائیں, اور ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کریں, غربت بڑھائیں, بے روزگاری بڑھائیں. تو یہ تو آپ نے خود ظاہر ہے وہی پھنسایا ہے. ہوتے ہوئے ہمیں مسلسل نظر آتا ہے. لیکن بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. جیکا ہن وقت صورتحال معاشی طور تے نظر اچے پئی, آئی ایم ایف شرط ودیک ڈکھیا کرے چھڈیا آहिनि. ہن وقت جیکا پاکستان کے 6 قسط آئی ایم ایف طرفان ملنی ہے, ان میں انہن ॻाल्हियुनि जो वाज़ तौर ते ज़िक्र आहे त महांगाई में इज़ाफ़ो थियणो आहे ऐं ख़ासि तौर ते पेट्रोल ऐं बिजली जे क़ीमतुनि में बि वाध थियणी आहे. उन सां गॾोगॾु प्राइवेटाइज़ेशन तरफ़ बि हुकूमत वधीक वेंदी, जिन ते ॻाल्हियूं हिन वक़्तु जारी आहिनि. उन्हनि जो असरु डायरेक्टली आवाम ते ई पवंदो, ऐं हिन हुकूमत वटि अहिड़ो को बि प्लान न आहे जंहिंसां आई एम एफ खे हिन सॼी सूरतहाल बाबति राज़ी करे सघे त कीअं हू पंहिंजा पैसा वापसि कंदी. इहो असरु डायरेक्टली हिकु भेरो ॿीहर आवाम ते ई पवणो आहे. ईंदड़ ॾींहं अञा वधीक ॾुखिया थियण जो इम्कान हिन वक़्तु ज़ाहिर कए पियो. पाण प्रोग्राम में मुल्की सियासी सूरतहाल जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं, त वक़्तु हिकु ब्रेक जो असां सां गॾु. प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार हिन हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्की सियासी सूरतहाल जे हवाले सां. 6 अक्टूबर खां जेका असांखे हिन वक़्त ताईं सियासी तब्दीली नज़र अचे पई, उन में सभु पार्टियूं पंहिंजो फ़ाइदो हासिल करण जी, पंहिंजो स्पेस वठण जी कोशिश कनि पियूं. ऐं ज़ाहिरा महांगाई ऐं ॿिया मामला पहिरियां बि हुआ ऐं उन जो ज़िक्र पहिरियां बि थींदो रहंदो हुयो, पर उन ते अॻु में कॾहिं बि अपोज़िशन खे ख़्यालु आयो. हीउ जेको
मजमूई तौर ते DGISI जे नोटिफिकेशन वारो मामलो आहे उन ते असांखे तेज़ी सां डेवलपमेंट थींदे नज़र अचनि पियूं। अपोज़िशन ख़ासि तौर ते उनजो फ़ाइदो वठण जी कोशिशि करे। सभ खां पहिरीं ॾिसूं था जेको वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ॻाल्हायो आहे उन में इमरान ख़ान जो जनरल बाबति छा चवणु अचो अथनि? वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी ॻाल्हि ॿोल अवां ॿुधी। ज़ाहिरा हिन वक़्तु जेका सूरत हाल पैदा थिए पई उनजो फ़ाइदो नून लीग वठण जी कोशिशि करे पई। अॼु बि नून लीग जो अहम इजलास थियो आहे जंहिंमें इहो फ़ैसिलो कयो आहे त सुभाणे खां सॼे मुल्क अंदरि एहतजाज कयो वेंदो ऐं महांगाई ख़िलाफ़ एहतजाज जी जेका तहरीक आहे उहा तेज़ कई वेंदी। जॾहिं त ॿिए पासे खां नवाज़ शरीफ़ बाबति बि ख़बरूं अचनि पियूं त नवाज़ शरीफ़ ॾे वापसि अचण जे लाइ कोशिशूं करे पियो ऐं हू चाहे पियो त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां मामला तइ थियनि त जीअं हू ॾे वापसि अची सघे ऐं उन सां गॾो गॾु हिकु भेरो ॿीहर पंजाब में नो कॉन्फिडेंस मूव खे कंसीडर कयो पियो वञे नून लीग जे मुख़्तलिफ़ हल्कनि पारां, जीअं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM खां टुटी हुई ऐं जेका शुरूआति कई वई हुई PDM में शामिल पार्टियुनि पारां उन ते हिकु भेरो ॿीहर सभु पार्टियूं गॾिजण वञनि थियूं। इन सभिनी मामलनि ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार आहिनि लाहौर मां इमदाद सुमरो साहिबु। साईं अस्सलाम वालेकुम। इमदाद साहब वॾी महिरबानी अवां जी ॿुधाइजो ज़ाहिरा जेका असांखे सूरत हाल हिन वक़्तु नज़र अचे पई 6 अक्टूबर खां पहिरियां जे असां ॾिसूं शायदि महांगाई हिकु वॾो मामलो हुयो ऐं सियासी तौर ते PDM हुजे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वॾी तहरीक असांखे नज़र न पई अचे। उन खां पोइ सूरत हाल तब्दील थी आहे। नून लीग खे अवां किथे पिया ॾिसो? छा नून लीग इन सॼी सूरत हाल जो फ़ाइदो वठण जी हिन वक़्तु कोशिशि करे पई? अविराज बस शयूं आहिनि। हिकिड़ो त ज़ाहिर हाणे हुकूमत पंहिंजे 4 साल में आहे सो हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जी तयारियुनि में हूंदी। उनजे करे अवामी मसइला जेके आहिनि उहे हाणे हर उनखे नज़रअंदाज़ न कंदियूं आहिनि, माज़ी में कंदियूं रहियूं। ऐं ॿी शइ आहे ज़ाहिर मुल्क जी सूरत हाल जेका आहे नोटिफिकेशन वारे मामले ते DGISI जे मामले ते जेका तनाव जी कैफ़ियत नज़र अचे पई उनजो बि पॉलिटिकल पार्टी कोशिशि कंदियूं त इमरान ख़ान आइसोलेट जे करे उनजो फ़ाइदो अचे। उनजे करे हर पॉलिटिकल पार्टी जेका आहे उहा तेज़ी सां मुतहरिक आहे। ॾिठो वञो त कल्ह PDM जो इजलास हुयो ऐं कल्ह ई उहो ऐलान थियणो हुयो PDM जी तहरीक जो ऐं जेको 18 अक्टूबर ते यानी 17 अक्टूबर ते 4 ॾींहं बिलावल भुट्टो जो जलसो हुयो कराचीअ में ऐं बिलावल खे कराची में जलसे में ऐलान करणो हुयो। ज़ाहिर उहो हाणे उहो हिकु ॾींहं जो वक़फ़ो बि जेका PDM आहे या मुस्लिम लीग नून या मौलाना फज़लुर रहमान इहो उन्हनि खे न हुयो वारे में त जेकॾहिं पहिरियों तहरीक जो ऐलान बिलावल करे थो छॾे त पोइ असां पोइ रहिजी ईंदासीं त उन्हनि इजलास खां अॻु ई यानी इजलास पोइ थियणो इजलास टेलीफोनिक कन्वर्सेशन टेलीफोनिक मुशावरत करण खां पोइ मौलाना साहब एमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे उनजो ऐलान कयो। उन खां अॻु में ऐलान खां अॻु में मुस्लिम लीग नून प्रेस रिलीज़ जारी कयो तहरीक जो यानी PDM जे अंदरि बि इहो आहे ही असां पिया कयूं। इन जे पोयां सिधी हिकिड़ो जेका शइ आहे उहा आहे त पॉलिटिकल हाणे टाइम जेको आहे उहो आहे इलेक्शन जो कंहिं वक़्तु इलेक्शन थी सघे थी ऐं उन में का बि पॉलिटिकल पार्टी पंहिंजो पाण खे पोइ नथी रखणु चाहे हिकिड़ो अवामी सतह ते। ऐं ॿियो ज़ाहिर आहे जेके कुवतूं मैटर कनि थियूं जिन कुवतुनि खे इमरान ख़ान साहिब सां जेको नज़र अचे पियो या जेको सम्झो वञे पियो त उनजे उते थोरी मामला ख़राब थी विया आहिनि त उन्हनि खे बि इशारो कजे बाबा असां बि आहियूं असां वेठा आहियूं पाकिस्तानी तौर पॉलिटिक्स में ईअं थींदी आहे। इहे समूरी शयूं आहिनि जेके जंहिंजे करे पॉलिटिकल पार्टी वधीक एक्टिव ऐं मुतहरिक थींदे नज़र थियूं अचनि। अच्छा इमदाद साहब हिन में इहो ॿुधाइजो ज़ाहिरा हिते जेको पीपल्स पार्टी जो जलसो हुन खां हिकु ॾींहुं अॻु फैसलाबाद में PDM ताक़त जो मुज़ाहिरो कयो हुन में मरियम नवाज़ जेका ॻाल्हि ॿोल कई ज़ाहिरा उहा बि असांजे साम्हूं आहे। नवाज़ शरीफ़ साहब जे हवाले सां बि हिन वक़्तु ख़बरूं गर्दिश कनि पियूं त माहौल उन लाइ बि जुड़े पियो। अवां हिन बाबति छा पिया ॾिसो सूरत हाल? छा इहो वाकई इन तरफ़ सूरत हाल हिन वक़्तु वेंदे नज़र अचे पई? जेका नवाज़ शरीफ़ साहब जो मामिलो आहे त नवाज़ शरीफ़ जो सॼो आहे मरियम नवाज़ साहिबा जेका पिटीशन आहे अगरि नवाज़ शरीफ़ खे अदालत मफ़रूज़ करार ॾिनो आहे उन्हनि जी अपील जेका हुई सदा मुकालदम करार ॾियण वारी उहा ज़ाहिर पेंडिंग आहे। उहा जेसिताईं पाण अची गिरफ़्तारी न ॾींदा उन वक़्त ते उहा अपील न ॿुधी वेंदी या हाज़िर न थींदा अदालत जे रहम करम ते पाण खे नथा छॾीनि उन वक़्त ताईं उहा समाप्त न थींदी। पर जेका मरियम नवाज़ जेका पिटीशन में जेका मुतफ़रिक़ दरख़्वास्त दाख़िल कई आहे जंहिंमें जेको जनरल फैज़ हमीद खे ते हुन जेके इल्ज़ाम हया आहिनि शौकत सिद्दीकी जे हलफ़नामे जी बुनियाद ते जेके शौकत सिद्दीकी अदालत में सुप्रीम कोर्ट में जमो करायो आहे त उन मां नवाज़ शरीफ़ साहब जी हिकिड़ी उमेदु आहे। ऐं प्लस नवाज़ शरीफ़ साहब सॼी सूरत हाल खे ॾिसे पियो त मामिलो वञे केॾांहुं पियो। इमरान ख़ान जेकॾहिं आइसोलेट थी वियो आहे त पोइ ज़ाहिर गुंजाइश घणो इम्कान मुस्लिम लीग नून जो आहे छाकाणि मुस्लिम लीग नून जेका आहे
उहा पंजाबी सूबो अॼु बि वॾी पार्टी आहे। शहबाज शरीफ़ नवाज़ शरीफ़ पहिरियों पेश जेका हुई जेका अंडरस्टैंडिंग उहा थी चुकी हुई ठीक है। नवाज़ शरीफ़ फ़िलहाल न आयल आहे, नवाज़ शरीफ़ पोइ हिते रहंदो, शहबाज शरीफ़ वज़ीर आज़म थींदो। त इहा समूरी सूरत हाल जेका आहे उन ते नवाज़ शरीफ़ जी नज़र आहे। ऐं नवाज़ शरीफ़ जेका कल्ह कुझु दोस्तनि हुन सां मुलाक़ात कई लंडन में, मुंहिंजी हुननि सां ॻाल्हि ॿोल थी तफ़सील हुई, त उन्हनि इहो ॿुधायो त नवाज़ शरीफ़ साहिबु बिल्कुलु तयारु वेठो आहे। जीअं माण्हू थेला वेला ऐं पैक करे न वेंदो आहे, बिल्कुलु ईअं ई वेठो आहे, सामान रखियो जीअं स्टेशन ते प्लेटफॉर्म ते माण्हू वेठो हुजे, ट्रेन अचे मां वञा। इन सूरत हाल में आहे त केॾी महिल बि पाकिस्तान मां ग्रीन सिग्नल मिले, उहो ग्रीन सिग्नल पॉलिटिकल सिचुएशन जो थो थिए, उहो ग्रीन सिग्नल अदालत मां रिलीफ मिलण जी शक्ल में आहे, या वरी उहो ग्रीन सिग्नल खे इदारे वटां त बि हाणे अचो माहौल तयारु आहे। त उन लाइ नवाज़ शरीफ़ बिल्कुलु तयारु वेठो आहे त केॾी महिल बि हू पाकिस्तान अचण लाइ उॾाम भरे सघे थो। पर हाणे उनखे सिर्फ़ु इहो आहे त भई पाकिस्तान अची हू जेल नथो वञणु चाहे, उन लाइ हू सॼियूं शयूं मैनेज बि कनि था वेठा ऐं हालतूं बि हिन वक़्तु तेज़ीअ सां हुननि जे हक़ में थियूं वञनि। इहा सूरत हाल पई ठहे। अच्छा विदा साहब, इन सां गॾोगॾु इहो बि आगाह कजो, ज़ाहिरा पीपल्स पार्टी जे हलकनि में इहा ॻाल्हि हिन वक़्त ताईं गर्दिश करे पई त PDM में ॿीहर बि शामिल थी सघिजे थो अगरि इन ॻाल्हि खे कंसीडर कयो वञे त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जी शुरूआति पंजाब खां थिए। अच्छा, मुस्लिम लीग नून इन ते को गौर वीचार करे पई या इन तरफ़ मामला अवां खे वेंदे पंजाब अंदरि नज़र अचनि पिया? बिल्कुलु मुस्लिम लीग नून ही जेका सूरत हाल ठही आहे इन में मुस्लिम लीग नून अंदरि सीरियस कंसिडरेशन आहे, संजीदगी सां सोचनि पिया त तहरीक एतमाद वारे पासे ते बंजे बजाए हिन जे जो का वॾी मास मूवमेंट हलाइजे या माण्हुनि खे रोडनि ते आणिजे, उन सां हुकूमत न ईंदी ऐं हुकूमत खे वक़्तु मिली वेंदो त वरी इमरान ख़ान पंहिंजा वरी तालुकात बहाल बि करे सघे थो या सूरत हाल बहितर बि थी सघे थी उनजे हक़ में। सो वक़्तु विञाइण जे बजाए तहरीक एतमाद आणिजे। उन लाइ पीपुल्स पार्टी जी हुननि जो ख़्याल गैर मशरूत ऑफर पई आहे। पीपुल्स पार्टी पहिरें ॾींहं खां इहो तहरीक एतमाद जे ज़रिए ख़तमु करे सघे थी हुकूमत। सो इहा तमामु संजीदा जेका आहे मुस्लिम लीग नून अंदरि बहस। हाणे उन में मौलाना फज़लुर रहमान उन ते को एॾो राज़ी न हो, पर हाणे बलोचिस्तान में जेका तहरीक एतमाद आहे उते मौलाना साहिब जी जमात घणो इम्कान आहे त उनखे सपोर्ट कंदी। जेकर उते उहे सपोर्ट ॾेई था वञनि त पोइ इहो सम्झी सघिजे थो त मर्कज़ में पंजाब में बि तहरीक एतमाद ईंदे देरि न थींदी। वॾी महिरबानी अवां जी इमदाद सुमरो साहब प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। ज़ाहिरी तौर ते हिन वक़्तु जहिड़े तरीक़े सां सियासी मंज़रनामो असांखे कुझु ॾींहंनि में तब्दील थींदे नज़र आयो आहे, उनजो सबबु इहो ई आहे त हुकूमत ऐं एस्टेब्लिशमेंट विच में जेके मामला हुया उन्हनि में पेचीदगी असांखे मुसलसल नज़र अचे पई। नोटिफिकेशन वारे मामले ते हिन वक़्तु ताईं तोड़े जो काल्ह कुझु डेवलपमेंट्स थियूं आहिनि, पर उन बावजूद बि हिन वक़्तु ताईं का ख़बर साम्हूं न आहे आई। बाज़ाब्ता तौर ते का शइ हिन वक़्तु न पई ॿुधाई वञे। काल्ह ज़रियनि वटां इहे ख़बरूं बि साम्हूं आयूं त समरी वज़ीर आज़म ऑफिस खे मिली चुकी आहे, पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कंहिंखे कंसीडर करे थो इहो हिन वक़्तु ताईं सवाल पंहिंजी जाइ ते बरक़रार आहे। त इन सॼी सूरत हाल खां पोइ जेको सियासी मंज़रनामो आहे उन में बि तेज़ी सां तब्दीली अचे पई ऐं उनजो फ़ाइदो वठंदे असांखे नून लीग हिन वक़्तु नज़र अचे पई। ऐं ख़ासि तौर ते पंजाब में जेके डेवलपमेंट्स थियनि पियूं, तोड़े जो काल्ह जेको PDM जो इजलास थियो उन में बि इन्हनि ॻाल्हियुनि ते गौर वीचार कयो वियो आहे। ऐं नवाज़ शरीफ़ साहिब जे हवाले सां बि इहे ख़बरूं अचनि पियूं त हू बि कंहिं बि वक़्तु पाकिस्तान अची सघे थो अगरि हुन जा मामला तइ थी वञनि था इदारनि सां या जेको अदालती रिलीफ जी जीअं इमदाद असां सां ॻाल्हि कई त नवाज़ शरीफ़ बि ॾे वापसि अची सघे थो। इन सां गॾोगॾु पीपुल्स पार्टी जितां PDM खे छॾियो हो पंजाब मां तहरीक एतमाद वारे मामले तां ऐं उन ते बि हिन वक़्तु गौर वीचार थिए पियो त इन सॼी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ़ खे को वॾो गैप न ॾिजे। अगरि गैप ॾिनो वियो त उन सां हिकु भेरो ॿीहर मामला तइ थी सघनि था, सेट थी सघनि था। इन बाबति अॼु नून लीग जो बि इजलास थियो आहे जंहिंमें बि इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त सुभाणे खां बाज़ाब्ता तौर ते पंजाब तोड़े सॼे मुल्क में नून लीग पंहिंजी तहरीक जी शुरूआति करे पई ऐं महांगाई ख़िलाफ़ तहरीक जी शुरूआति थिए पई, जंहिंमें PDM में शामिल सभई जमातूं उन में शिरकत कंदियूं, जॾहिं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बि इन बाबति ऐलान करे चुकी आहे। ॾिसणो इहो आहे त जंहिंजे लाइ लॉन्ग मार्च बाबति इहो ज़िक्र मुसलसिल थिए पियो त उनजो ऐलान कॾहिं थिए थो। तोड़े जो मौलाना काल्ह इहो चई चुको आहे त इन फेज़ खां निकिरण खां पोइ असां लॉन्ग मार्च तरफ़ बि वञी सघनि था या जेको असेंबलियुनि मां मजमूई तौर ते सूरत हाल पैदा थींदी नज़र अचे पई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जी, उनजी शुरूआति पंजाब खां कॾहिं थी थिए इहो सवाल इन वक़्तु ताईं बरक़रार नज़र अचे थो। इन सां ई प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त।